Jotana Hambai, Kulumka Kazan Tahuktai Bukukson, Norok Sai Tini Haina Hai Speaker for Student. A program Congress Party ni Author INC ni Student Body National Student Union of India NECU IBI Kobokza Kaisa online ibising tu kasa movement nationwide movement o movement tang bai khlen angkha norok jotono siu tabo corona virus ni jora e corona virus ni jora o sini student community rok belai keno wana masing sau klaijak belai keno poni future ne bagi wana jak exam runani bagi nai UGC অর্থাৎ SRD ministry থেকে instruction রোজাকাত যে exam claim নাংনাই তাহলে এই যে exam যে নানি আব বাহাই চিনি বরন বাই কাহামুনাই স্টুডেন্ট কমিউনিটি বাই কাহামুনাই দে অবশ্যই ওয়ান সাউন্ড নাংনাই প্যান্ডামিক 19 এই যে প্যান্ডামিক যে কোভিড-19 প্যান্ডামিক অব ইন্ডিয়ান যে গভর্নমেন্টস ব কন্ট্রোল খাইতে নিব totally fail urung thangka obosung kahamar saimano lakhs people already infected by the coronavirus as of now the report is concerned obosung sinanango ikasung bhage exam re mane sini student guardian ro ki busabuti ne risk no tuinai exam ran bage alok khlainai omo totally government's unfair the decision namani SRD minister otat Damodar Mudini government UGC or RICS bahkan naran bagi dabu uduk ba initiative naran angka nor one student community sing as a guardian as a politician or as a southern public or civilian hisabe sing tini sini busabutiro ni nang coronavirus saimano coronavirus jodi borok male khanke borok gathering khangka abo सबसे possibility abo spread ngani bagi possibility ke at this point of time how the UGC want to spread the across the country by gathering students in the names of exams exam ne mungoi ছাত্র রক যদি পরীক্ষা না থাকা আঙ্কে আরো করোনা ভাইরাস ni possibility ফাইক লাগদে তুলে অবসরস exempted খায় নাংমানি বর্ণে দি past performance of the exams previous examination reason ni biti how this harm listen tini exam totally NECUI cancellation for the interest of the student community at this Congress party as well as on behalf of the nation on behalf of the NECUI we demand the examination dekha singma wansogo borno promotion ma khainai promotion basis on the basis of the previous exams obosini demands omage jodi khakan komoto sini future bai kaham sini student community bai kaham joton bai kaham sing saimano student already কয়েকজনা বড় student rok thian angka mo lockdown period to gasing adki nasing awui nai exam ro mane abo to risk thango on bagai please don't put our student at risk please don't put our student at risk this is totally unfair obon bagi sing saimana Government of India and Thani Singh appeal khalayo on behalf of the Congress party I personally appeal Government of India please cancel the exam and review the previous stand of your decisions please see the very issue for the community kaji khasani takuro sing sanamusung oz obustavo sini chhatro rok sini bobishot sini student community sini bobishot
अब स्टूडेंट रनम हाके एग्जाम नि बागै जदि नेटवर्क बेखने पूर बन भाई कक साने डिस्टार्ब ना खाजे